Fáilte go seachcain an an bethe scríomhtar Gaelic, agus apar seachcain. As a video ma dhéireg bha mi a gra gro drama a scríomh mi, go bhí mar fárs gin cuairst mhór a bheith sa cura dói ar son lechid bliona dé cáirle na leorichin a gáirichig. Agus is saon an dé, just aharne a bheith a chuairst mhór agus an drama an an glasachu agus ha mi tolite ra go deach cho ma sa góig. Charó ach dá lá acim lis na clesichin, Éili Daniels agus Ian Beggs siad a bheith clúich an dá fárst as an drama acim, agus bheith dá lá acing ar son roi hadis an script. Oes yn bia ha mi gopydd cólarí clesichin. Ha eongantuch a bhí féisking mar a ha pís drama a tîn bio, a tîn far na dúlach, agus ha gacharacha go bhí rútigan etar jalichte, rútigan biohal, agus sin skill na clesichin. Agus get a vis bech smóin agat nuair a hau a scríbhag, agus get a ha fan neergút mar stúriche a bhí cur cutra me jiffer rútin, ha fas mar chréter ag a bhfuil mach menimna ag a héin ag amanan, agus sin na rúta ha meervalach ma dhéng drama as ma dhéng a bhí gopur an an crú elan a ha bio mar sin. Rein na clesichin choma ha mi chomotcha laste agus ha min an komen os ha roach an chance saking as an ein kjarst Vashin gaianu a mwy ag Kelvin Grove tuv mwy an taid taski agus va an emisir chirum tang de yelaf hanig iske drastas riest ev an glia ach atsa vashin actually a gianu a drama hain va a chirum is van mi cho tangle as an shem agus tangle kujoch do cháirle na leorichin go dúr mi an chorum an pís drama sin a dhéanú agus go deireadh in a dúine a hánig an turas a chóirst mhór agus a bheith a gal tlach as an drama na a bheith dé sean. Ba bheith an cúiseach rá go bhfuil mi an cumann Fiona ag theatr go leor os is as an tócalach achgasan a bheith sin a rúi hadis an script agus Reinsing an huavas fuaims vasing a roim an kost a shein agus va Fiona vach go fiachan ri a hopper a jianu agus sinne chimichel or a jianu uprech. Well, be fosh ichke a nicht mile tank Fiona. So, sin an drama shachat. Va pisanille eth a hoorst a va meervelich ma, a vi geistachri jiffer skriveteren, a jiffer aatjichen, as a Jeremans, Michael Klevenhaus, as Alapon Noag, Emily McEwen, agus kujok dunne ha furoch an een glas hu a geheir ching in a velle, o jiffer aatjichen leeg morin nicht gleod, agus alles er ma gille warm. Ulegeleer, la scanjol, ach, ha mi tangle go vela shakat. Fashing a gopper go cruai hadis edd a da la gin a rehearsals as a notion edd an la heen. Sa sin an ish shakat, agus fi mi chinig go operille gana skrivig agus an jesachig agus na rutin nach hele stoch a jarst ho glamorous rivi koed drama bio biol of loch geistjoch. Ach, ha di versorgsig an skrivi an. Agus as an teach goine haróin sé scríbh na sábhaithe a bhismidis. Mar sin go sa féich mi a rihisisih le néachgan man na difar fráisigtain eile a bheith mé gopur a mi dóchas go bí 4 jo cheachgain a cibhúlaigh.